Assalamu alaikum hurmatly bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshler. Bugün biz mına Soquluq mal bazarındayız, uylar tarafta. Biz жылқыларды, qo'ylarni tartib eng oxirida uylarga keldik. Bugün Soquluqda mal bazar, biz Navesnasındayız. Bu yerda bir qancha son uylar turadi. Bunday sistemi torpoq, buqalarni ko'rsatamiz. Men bir chetdan so'rayman, ha. No'g'u uyni sodalashdi. Bu qanchada o'tadi? Sodalashib o'tadi qara uyda. Tak, men so'ray birinchi. Buni yoqdan boshlayin Qashqa uy torpog'i bilan. Uyingiz qancha taqsir? 95 so'radi. Torpog'i bilanmi? Erkakmi? Urg'och ekan, ha? Tak, bu ikinchi bolasi o'xshaydi-da, ikinchi, uchinchi. 95. Siznikichi taqsir? 110 torpoq, ha? Qaroda torpoq o'xshaydi-da. Qanchanchi bolasi? Ha, birinchi to'tdi bu. Bu yozda yaxshi ekan, targ'il. Mana torpoq. Aytda kichkinakay qunajim, birinchi tug'ish qunajim turadi, boy kichkintay. Torpog'i men qancha dedingiz? 75. 75. Qaysi torpog'i? Birinchi bolasi u? Birinchi bolasi. Kecha to'pdir. Oh. Enes kichkinaganda chekina. Tak. No'g'u bo'zi kimdan bo'ldi ekan, ha? Qancha davlat ekan buni? 75 sizdanmi bu? 75 ming deydi. Tak. Sizin uy qancha taqsizlar? 75 ta. Bo'z bu. Tup 3 oy bo'lib 65 deydi. Qancha sut beradi? 8 ta. 8 ta. Qunajin ekan. Tak, no'g'u kelishgan uylar sodalashib turibdi. Allah uylar. Jelinlerni qarangizlar, совсем zo'r ekan. Qanday soda o'ltadi? No'g'u Aloyni sodalashib o'tadi hozir. Qaraychi qancha oladi ekan. Hagacha men bunu so'rayman. Geraford dedi. Qancha so'radasiz taqsir? Siz torpog'i bilan, ha? Erkak? Torpoq. Torpoq urg'och ekan. No Geraford. Qanchaga bermay qo'ydingiz? 110 ga 110. Yo'q, men izlamaysiz. 110 ga mana shu torpog'i bilan berdi hozir. Sodasi bo'ldi. Men jilaverayim. Qayradagi boshladi sodani, ha? Bu qanchaga oldingiz buni? 63 ga bermaydi. Sizga-mi? Yaxshi. Qanday dersin? Buna shundaqa 63 ming so'mga berib yotibdir. Jelinler uzun yaxshi uy ekan. Kunjalesdi. Kunjalas, ha? Qayerda turasizmi? No. Tak, no da yaxshi uy ekan. Bu torpog'i bilan qancha? Taqsir. 110. Qanchanchi bolasi? 6-chi. Tak, bu qancha sut berib qoladi deb? Uzosidan sirtqari 12 beradi. Uzosidan sirtqari 6 litr ichadi, 5-6 litr. Aka, bozorlarmi? O. Tak, buni uydan boshlayin. Qancha so'radasiz oqsoqol? Qancha so'radasiz buga? Men bilmasam ele. Men bilmayman da. Bunaqa qancha berasing deydi-da oqsoqol. Boz qancha ekan belgilachi deydi. 120 ming deb atgan oqsoqol. Boz bu. Boz ekan. Senasi qancha? 115 liraga var. 115 lira. Boz bu gisirbi. 115 lira qarmab o'tiram deydi. Bir ay bo'ladi aka, bir ay. Torpog'i shu qancha beradi? Bir ay bo'lib turib tuğanlar. O'tib ketayin. Tak, bu cho'ng uy qancha taqsir? Bolori 110. 110. Bu qanchanchi bolasi? Birinchi. Oy. Torpoq sement. Cho'ng uy ekan, ha? Jelni qarangizlar. Rossiya bu. Местный ekan. Paroda deydi. Süt qancha beryotadi? Süt qancha beryotadi? 10 litr beryotadi ekan. Baqsang 15 so'm oladi. Mana shunday sog'an uylarni ko'rdingizlar-da. Bu Qunajin Galishtina. Lemboz o'xshab o'xshaydi. Kitap yedik mi de?
Satılgan bukalar boyunca mına targıl buka menen janındağı kara buka 88 000 so'mdan satılıptır. Tak, etken. Gördünüzler mına onday bukalar. Oho. Mına 88 000'den. Et kap ketesler mi? Жақсы. Қараңыздар, мен қазір ол жақтан айланып сатылған малдардың басып тұра өтемін. Ох. Мынау 45 деді, а? Сатылған. Қайсы бұқалар сатылды? Көрсетіп қойыңызшы бір. Аны көрсеттім. 88. Ал ең чоңы, мынау кішкенелер қаншада өтеді екен? 106 болды ошондағы. 106 болды. Мынау ақпы? 106 000-ге сатылды ө? Мынау ошол 106-ға. Мына қарасычы? Билбейт. Бұл сатылды екен. Мен сатылған бұқалар бойынша бір сұрайын деп шештім беле. 106 000 сомға мына ошол сатылыптыр. $66,5 000'ga alыныптыр. Ова. Так. Соқылық мал базында мына бұқалар сатылып жатады. Мен ояқ өтөйүндагы мына жайлоого айдай турган майда бұқаларды бір сурап өтөйүн. Көрдүңүздөр бу арык кичинтай бұқалар. Жайлоонун сезону келип калды. Сизден ми таксыр булар? Сурайын а? Жайлоого айдай турган сезон келди. Канчадан булар кургоо? О таксыр. Айтпайсызбы? Мейлі, айтқысы келбейт екен. Мен кейінге жылы өрейін. Nerede iki buka turat. Birösü alınıptır. Birösü çipmenen baylanıp turat. No buka kançaga alındı taksır? O taksır. Bu kançaga alındı? Siz emes beyse? Alıngan oksayta жаңы çip baylanıp turat eken. Bu da vatan bir öyle kaldı bizde. Kançaga koş koydun oldu. Sizdik ha bulara? Kançadan sıra odası bulara? 56'dan sıra odat kim nasıl? Fundamenti var bukalar. Biraz temiz. Bizge alып барып бакканга же болбосо жайлоого жакшы. 56 000 сом турат экен. Жакшы. Алынды булар, Канчадан болду? 65? Канчадан? 55 000 сомдон мына үчөө алыныпты. 3 бука. Мен азыр мына жаш кунажындар, жаш букалар турган тарапка келдим. Бир четтен барсап көрсөтөмүн. Kançadan mı kunajınlar taksır? Yok siz de albayız. Bular da işte. 4 başı. Yemi kaçattılar 65 000 somdan deydi. Tak. Nerede daha urgaçlar gen? Ayta verin bular kançadan taksır? 40'tan urgaç ha? Urgaç mına şunday. 40 000 somdan suraydı. Elbette düşü beret. Meyakta urgaçlar turat. Siz satatasiz mı? Urgaçlar eken bular. Kançadan sıra odat eken bular? Üçöğünü mü? Ekönü. Ekönü 90 000'den beri bakaydır. 50'den sıra otasız bular. Kançadan sıra otat kimler? 43'te sıra vatan. 43'ten. 43 000 somdan sıra otat ekan. Gördüңүздөр mü? 90 000'ge berip atat, 91'ge berem deydi. Bir çetten sırayınçı. Taksir siz kança dediniz bu bukalarga? 51'den. 51'den. Az jaylogo ayday turgan sezon eken ha? Жақсы. Gördüңүздөр. İşte urgaççılar turat. Bu urgaççılar kançadan? 48 000 somdan suraytılardı. Bu yerde ötele mına arık çista jaylоого ayday turganlar turat da. Çista jaylоого ayday. Erkekler eken. Kançadan bular ya? 38'den biri. Erkek ha jalan. Ne kanal bakıyorsun? Men kunjelesti. Kança patmış? 55. Tak. Buna ras semizrek bu kadrat. Kança taksır bu? 45 000 som erkek eken. Nolar alındı okşaydı ha? Şuranç. Kançadan alındı taksır bular? 42 000'den oğlar.
O 40 çarımdan. Ben de tartıp koyayım. No 42 ming. Görsün değil. No 40'a we? 40 çarım oldu. 40 çarım. Bular urgaçı we? 42'den. Bular 42'den erkek. Erkek, kötü. Erkek. 5 aldınız mı? 3 ön. Kaç kanal we? Kunjelesi degen. Bir ne kılасыз kunjelesi degen? Jayloo gedetdi. Jayloo? Koyun han koyun. Keng, mындай turmuş kayaka jayloo kaydaysiz? Jaylooga to'xtag'il qayda. Toqtoqulga. Yaxshi. Cho'ng aytib satayin depsiz-da. Olibdir. Sizning xunajing qancha taqsiz? 45 ilik. 45 45 ming so'm turib oladi ekan. Bu bozor. Bir ret ko'rsatib turganlar. Salomatda qolingizlar. Biz videoni jintib, yaqinlaringizlar bilan bölüşüp, klass basıp kommentariy qoldirib, kanalga qatalmaganlar qatalib ketingizlar. Bu Soquluq mal bozori. Bugun mal az negizelechi. Negiz bu uylar yaxshilab kirgan ekan, men qo'y, uy, jilqilarni qo'ylar men jilqilar tartib kelganga chayin biraz azayib qoldi. Bozor bugun erta bitdi. Mana shunday ko'rdingizlar.